usolli usolli sunatan minat tarawih rakaatain mustaqim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. As-salatu sunatan minat tarawih rakaatain jami'a rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abah, nak rokok-rokok. Isi yang kita rokok kita boleh selek-selek. Kasi masuk tak anu eman deh. Abah tak tahu sih. Ide lebih celok-celokan. Aju ni apa tu? Ya betul. Tujuh kalau dia nak rokok ni rokok deh. Tujuh ben. Iya karo. Lagi tak apa asa agak kelak. Inja pas. Maya terawi tak terawi. Beni tak terawih kan nunggu kaki begila. Kaki demam kok telepon ben kok tak aktif. Engkau kan di keperluan mendadak gitu perlu dicong. Isam bina ben. Kaki mi dalam mengadal si pasaan lambe kayak beringko tak tahu apa ben. Engkau Junan, benikin tak apa asa setahun saben juga. Kin engkau capuk setan si aku caan. Mek tujuh kan kok kaki. Beni daya nan. Engkau ditambah terus ya. Salah pasangan saben kok tandi sekali. Terus engkau ji pasangan setia ji engkau terus tak tok benga sekali apa seben atrawinan. Mungkin dia nepaden kok ben. Pasaan sendiri kok pada teropol ben sebulan ben. Tapi aki mak rokok andin aja walok celokan kaki kro ya rokok pakune sedot dia. Ya mungkin setan sendiri kita ya anu kita pangker ben malam sendiri ben. Ya munda itu na rokok kalau nang tenang ro apa cak kita betangin. Engkau dah nak kau beri rokok ki ya. Senga ya nan. Kaun setiring kau trauma pola. Jadi cek aceki yang kau mula ngakan ya anu juga. Akan di mah. Ting biasa ngacek juga nah. Engkau tak teman ngajak kro serok mayu norok pen kro ngecak deh yang. Itulah paden dan nyaman jinan. Jeng kok bulan setiring kok insaf. Cek saya dan berdewe kapi dia. Oh kau tang WA je bingko untuk pasaan je mun ki aku sampai kau telok sore je bingko. Paten na bingko data je. Bener setiria setan aropa manusia ben. Ila pada kaki dia. Bangko je. Engkau je karo sebenarnya tenorok karonan. Dayero. Karena engkau tak ngajak. Si kocak setan ni kan punya ngajak dero. Berarti setan pas pada ndak jalan mun dah ye ben. Iya mun cak kasar cak Iya. cuman setia jinan. Pas setan manusia. Iya aku cak anapan setia. Iseng jinan kau minta tolong mun pasan setia. Sekitaran trepoling kau ke rumah mun ki aku jinan. Inja ben kau tak kira ngajak ya ben paling kro antara main kro mana ben.
tahu lenan. Pokoknya tahu le. Engkau jadi di rumah mun situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi ini kudu terawih wak la tabbet kata. Masih terawih boy. Ulah kok kan lo kalau bida. As-salatu sunatan raqatal witri jami'a rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan bila ya? Si Aden. Ya perasaan kau lah tak nyaman. Tapi enje, kau harus kuat ya. Hari pasangan pertama, kau kan harus kuat di sebulan. Selari beri letak apa sekali tahun siapa. Hari mah tak nyaman tentang perasaan teh. Oh iya. Tang HP kalau PT pakai. Kalau si tan saya kocak anu boy dateng kemarin. Ada positif kau masuk ke lembaru. Nampi pakai HP ni. Nah, mulai merepati dia kan aman. Ada saya ganggu. Burung kok siapa sebulan pola ya. Mun pas sampai saya tanah ruah. Ngacet. Cik bitis mau dipegede kan dan nah. Ulah aja nih pura bendi dia. Tak aktif dia mah bendi je. Tak nyaman dengan deh. Mau ripki abit pula cik ngalahin ke lekuk roh.
ada tak nyaman dan pendidikan justru ngakan ini. Oh no. Tak fasa kina. Iya pada udah man. Bering udu ya dan mana? Kau udah kok ngaji Quran. Ngaji Quran demenan. Ngata makiro. Palang. Ini bedes nan jauh tu ya dan deponan. Sering kok ngata maki iya man. Kaki mari nginom jinan. Enje. Onggo enje. Ngata maki adik mah kaki. Ngata maki tak langker. Ibu jeung Bah. jinan. Ini ku rokok gimana? Nalani nepak. Kakek tak apa kakek. Enje nan mun tak ngakan nan kuro rokok. Ngkro rokok. Iya. Tina kok nginum kan tak ngakan. Iya mati gantinan. Iya. Palang geus nana tak apa sah. Ayo tuh dia beda sama yuk. Korokan. Ini mau korek kanan. Iya mari nak. Tuh lihat. Ayo tuh deh sir. Lihat. Ibu korek. Beda ya. Kamu mana? Ada tak nyaman deh mat krowe dueun mat. Nanti apa? Iya cek boleh nak kana main. Ini kita. Aktif no berapa bendi. Lalu bilang. Nawi tak habis juna kana juga. Ayo nah. Kita kalau tinggal kok sih ngomong. Njek lah kok rokokan dulu. Kemarin gempang. Tina di belau. Enggak tak hutan membeni nasi. Kan tak ngakan ya kerok. Tak ngakan kerokok kos. Salah ibu keluar boleh ya. Kakinan mungkin kerok yang ini nomor cek kita lenga kakinan. Ibu ni dia iya asli nama kan aku sahabat tu juga. Kaki itu seduh kali nan. Ini mungkin kerok kang. Kok kaki? Dari temu panan. Iya njek tak kira. Masih ada di nanan mengakanan. Mau yutar ke bendi pengi bagi jejen. Ayo. Kayak beri yuk. Iya. Ini apa yang dek? Libet dulu untuk kita mana. Oh dulu. Pen. Pen. Bima, Madung jauh. Maroko. Cek pasaan sih dia. Mayu ya sejen ada. Bila kena benci cina apa je. Cek jinan ko apa senan? Kan beri apa sah? Cek nyari sedih pasan. No, ma apa artinya beri kaki no. Njek kan lakan bagi jejen ben ko. Mayu ben. Cek jinan ko apa ah. Merah pen. Gelem lah. Tak gelem. Tak nyaman mari kenapa? Mayu ben. Ayah aing re. Kau bagi rokok ya bib ngalani nepak apa? Lah gede aja bakso gede. Kok takut mending Merah pen. Takut ke siapa cik yang siang, Cong? Kaki mi burun sering lambe ben ko lebih biasa ben. Takut, kok takut ende. Takut ende. Remen gede. Cawocan setia kawan bertiga pahde demah. Padahal lambe demat ya cek keluar kau ni ngakan ben. Mangkat. Mayu ben. Kan saya tidak ada perasaan kan lakukan ki bede. Kan ki kari sangat lekorare. Ih, benyan karin nangkin ben. Yuh, Aji mat anu na tande, pen di na tande mat. mari lang akan jinan. Tak bahasa ke ben. Cik kok terpaksa gede paksa ki buru nebi kaki. Ternyata dia ende.